Üçüncü tomda oynalot. Milamige gülөйсүздөр. Birinci kılda si birinci manja menen, do üçüncü manja menen, re dördüncü manja menen. Ekinci kılda mi birinci manja menen, fa üçüncü manja menen, sol dördüncü manja menen. Do оң колду каалагандай шилтеп, ылдый болсо ылдый, өйдө каалагандай шилтеп ойной бересиздер. Бул жакта ылдый же өйдө деген правило жок. Do re mi fa mi do re fa mi 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 sol fa mi do re do re fa la 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 do re mi fa mi do re mi do si do si do mi la la do re mi fa mi re do mi mi fa si do re mi fa mi do re mi do si re fa mi do la la do re mi do si do re la do re mi fa do si do re mi fa mi do mi mi fa si do re mi fa mi do re mi do si re fa mi do la ушундай ойнолот. Биринчи менен экинчи элбетте сөздөрү астында кайсы нотага кайсы сөз келет жазылып турат. Атка калың канатка бир салган мына ушундай эле ойнолот. Сөзү кандай жазылса ошондой ырдалат. Буюрса биринчи нотасын айтып ойноп группага жиберебиз.